Ulu Tanrı'nın adıyla. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 118 مهندسی جهل رو با تورق کتاب شیرین و فرهاد که امیدوارم به ترکی باشه آغاز میکنم. چند حالا یه مدتی قبل یه چند دقیقه قبل داشتیم کتاب دیوان حسین سلطان حسین بایگرا رو تبرک کردیم و فکر کنم حدود 10 تا از غزلهای ایشون رو به ترکی جغتای از روی نسخه خطی خوندیم. متاسفانه امکانش نشد که ببینیم این کتاب مثلا در چه تاریخی نوشته شده. چاپ این کتاب که در کابل انجام گرفته 1968. حالا در اول کتاب هم گفته که در سال 1346 در کابل چاپ شده. اما خود سلطان حسین بایگرا، با اجازه من گوگل بکنم این رو، حالا اینترنت ما مشکل داشت، الان داریم همون رو آپلود میکنم. ببینیم که در چه سالی حضور داشته. سلطان حسین بایگرا در اینجا میبینیم که بذارید ببینیم اینجا چی نوشته. فیسبوک، البته یه چیزایی فیسبوک نوشته که جمهوری تیموریان، چیز جالبیه، صفحه جالبی باید باشه. قدرتمند پادشاه و سلطان دوره تیموری در افغانستان و قسمت‌های غربی خراسان ایران امروزی، خراسان به غیر از ایران امروزیه، خاقان منصور معزز سلطنه و ابوالقاضی سلطان حسین میرزا بایگرا، یکی از قدرتمندترین سلاطین دوره تیموری، در محرم سال 842 قمری در شمال شرق هرات باستان در محلی به نام دولتخانه چشم به جهان گشود و در سال 911 هجری قمری در منطقه بابا الهی بادغیس درگذشت. یعنی نگاه بکنید این در این سال درگذشته، یعنی حدود بگیم که 446 هستش، حالا فرض کنید اون 100 سال 535 سال قبل این آدم فوت کرده. البته اینجا میگه که در 842 هم متولد شده. خب این حالا اگر وسط این رو در نظر بگیریم میشه مثلا 880 بگیم. 880 اگر حتی در نظر بگیریم خیلی چیز هستش که در اون سالها این کتاب رو نوشته. ولی حالا دوباره برگردیم اینجا ببینیم که محرم 842 متولد شده، 911 از دنیا رفته، پسر امیر منصور فلان هستش، زندگیش هم که اینجاست، جزو سلسله تیموریان بوده و جزو ترک هاست. دوستان این خیلی مهمه. بذار ببینیم فرزندانش هم ماشاءالله چقدر فرزند داشته. فکر کنم نزدیک 15-16 تا فرزند داشته که اول اسم پسرها رو نوشته و بعد اسم دخترها رو که میتونیم ببینیم. حالا نمونه از ترکی جغتای اشعار سلطان حسین بایگرا. میخواستم ببینم لیستی از کتاب‌هایی که در دوره این نوشته شده وجود داره. این اگه لیست باشه آدم، بذار ببینیم بنویسیم لیست کتاب‌های دوره سلطان حسین بایگرا. ببین اینجا یه چیزی میاره که لااقل
نه همون صفحه هست، هیچ چیز جدیدی درش نیست. خب از این بگذاریم. حالا میدونیم که دیگه حدود 550 سال پیش حتی بیشتر این کتاب رو شروع کرده، این کتاب‌های بسیار زیادی رو نوشتن و امروز اما این رو هم هست چیز بکنیم، بریم سراغ این کتابی که امروز قرار بود در این برنامه بخونیم. با کتاب فرهاد و شیرین علی شیر نوایی الیازما. علی شیر نوایی هم دوباره در همون جاست فکر میکنم و کتابی که اونجا هست و این دستنویس اون کتاب هست. بذار ببینیم، حالا یه نگاهی کلی به کتاب بندازیم. این رو میبینید اینجا شیرین فرهاد رو با خط خوش نوشته، گفتی که 232 صفحه هست. اینجا با همونطور که عرض کردم در دوره سلطان بایگرا به کتاب‌ها خیلی اهمیت میدادن. کتاب‌ها از نظر اندازه، از نظر خطاطی، از نظر کادربندی، از نظر نقاشی، مینیاتور خیلی خیلی زنگین و رنگینه. امروزه هم حتی این کتاب‌ها بسیار گران تمام میشه. در خود ایران هم که کتاب‌هایی با این کیفیت بخوان چاپ بکنن بسیار گران تمام میشه. نمونهش رو در اینجا میبینید، صفحه خیلی بزرگه، کتاب خیلی خوب نگه داشته شده. اینجا ما مهر کتاب رو میبینیم و میبینید که در 4 ستون اومده. البته اینجا یه چیزی نوشتن بعدن که باید بخونیم ببینیم این چیه، مناجات. این کتاب در پی دی اف 124 صفحه است. قاعدتاً در چیز هم 124 صفحه باید باشه، چون که هر صفحه پی دی اف یک صفحه چیز هست و تقریبا همه به یه خط به یه شکل نوشته شده. بعضی جاها میبینید که اینجاها مثلا یه چیزهایی دستی دوباره نوشتن. تلاش میکنیم یکی دو تا از اینها رو بخونیم. فکر میکنم که خیلی دیگه لازم نیستش که اینو ورق بزنیم، برای اینکه کتاب واقعا تقریبا میشه خوب نگهداری شده و خوب هم نوشته شده. برگردیم و شروع بکنیم به اینکه ببینیم آیا میتونیم این خط رو بخونیم. اول اینکه من الان نمیفهمم این باید اینجوری سطری بخونم یا اینکه باید ردیفی بخونم، اینو نمیدونم. حالا تلاش میکنیم در بیاریم. به حمد که فتح ابواب المعانی نصیب ات گنگلو ما فتح المغانی. اینجوری باید بخونیم. این 4 تا مصرع در یک خطه. به حمد که فتح ابواب معانی نصیبت گنگلو ما فتح المغانی. gözümna ol işik gıflın pedidet. gözümna ol ka. میتونیم gözüm ka ol işik. حالا چون من اینو نمیدونم که رو میخونن در جغت‌ها یا نمیخونن یا چه شکلی ادا میکنن، میتونم بخونم gözümna ol هم میتونیم بخونیم، gözüm ka ol هم میتونیم بخونیم. gözüm ka ol işik gıflın pedidet. Anın fethiğe kelkim ni kilidet. Atıp ol genci gıflın bu kilidim, nasibim eylanım eynakim. Nasibim eylakim bar umidim yani var. Bar umidim neçekim istesem nakd و cevahir giyan baksam gözümka ila zalim zahir giyan baksam giyan baksam کتی هم نگاه بکنم gözümna ایلا ظاهر، در چشم من ظاهر کن. تیرارنا هر نفس کو پراک هوسپر.
تیر ارنا هر نفس köprak هوسبر یا پر هوس birkaç alurga dest pasbor anka yetkür anka yetkür golumni kim bırak dur Irak dur ana yetür anga yetkur golumni kim Irak dur golumga sal ani kim hala in yaxşıraktır golumga sal ani kim yaxşıraktır nima küp almağım mana etme nete küp alganimge gani etme bu mehzen bir lakungülün mana gana sal bu مخدن من اینو مخزن میتونم بخونم ولی نمیدونم این مخزن یا مخرنه نمیدونم اینو bu مخرن bir pırla bu mekherden pırla küllümka gınasal nitekim satsam ilkimka yanasal dur efşanlığa kilkim faş gılgıl tilim ni dağık goher paş gılgıl budurlar kim gözümni indi açtın benim ilkim bile alemge saçtın temennasın hazini gögülümden alma temennasın hazin gögülümden alma saçılgan bir latu ferag içre salma saçılgan bir latu ihtimalen lat başı yani bir latu ferag içre salma buyursanın saçmağın min bi nevağa buyursan ki saçmağın min bi nevağa çıkar yüz bi neva ilken hevağa ayırgaç bezlila buni nevadin nevasızlarga garma gıl havadin حالا اینجا قل نمیشه یفنل یقل نماسızlarga garmaygıl havadin garma این نمیدونم garmaygıl باید بخونیم اینو کلمه برام آشنا نیست اصلا گداlarga dahi endin atabir gedalarga dahi endin atabir ganilarga dahi ani tutabir şehalse dahi gılsun tac tarük gul alsa hem ana anga bulsun mübarek این پها فکر میکنم فقط برای زیبایی اومده خیلی هم برای خونده شدن نیومده anga eşk emini gıl aruzumend anın birle alarni hem brumend dürün gıl gözleriga her zaman taş
Dürüngül gözleriga her zaman taş, velikin la'l و یاقوتینی گان yaş. Alarga aşkara و nehani göz itre eşk dik İsrafilani. Tekellüm eyleğe sermaye eyle. Tekellüm emliğe sermaye eyle. Nedir nezmi itsalar piraye eyle. Zamane derçini andan tula kıl. Zamane dür çini andan tula kıl. Felek cofini andin imtila kıl. حالا اینجا bu şok dastanın elifleri siper ve gadları büyüdik. Senoberveş. Bu şok dastanının elifleri serv gadları من اینو سه نقطه رو نباید بخونم اینجا serv gadları büyüdik. Sanoberbeş ve lamları ve neşfe zülfülar türresi niklik dilkeş irkanika bahis fehristi da hak addin toğra ve dibaçesi gıyum mutlak sıfatı bile müterra irkani ning beyani. حالا بریم صفحه از چون اینجا 124 صفحه است از هر در صفحه یه مقداری بخونیم. بریم صفحه 12. خوش ارماس il sünkince رخش سرمان خوش irmas il sünkince رخش سرماک یولی kim il yokur mestur yükrek yolu kim il yükür mestur yükrek bira kim bir çemenda sair erdi neçe kim gül açılgan gördü tirdi hamul bir daymas gel istak خوب خوب. حالا اینجا یه ویرگول هست نمیدونم این ما باید بخونیم من باید اینو ما بخونم فکر میکنم همول bir daymaz gel istemek خوب istemek bu bostane sübhünde gel küp çemen küp gül küp kemen küp bu bostane sübhünde gül küp çemen küp küp معمولا به کوزه گفته میشه که در یه جایی چیز کرده باشن ولی احتمالاً küp اینجا یعنی عالی tüm bu sözbarına fikretti zemirim göründü barça ma'ni dilpezirim göründü barça ma'ni dilpezirim kılıp gönlümni bu endişe şeyda تواریخ eyledim her sarı peyda nazar ila barın evveldin ahir bulup baştın amak
elimde zahir. Bulup baştın amat elimde zahir. Tapıldı ança sözgüm kahim irdi. Tapıldı ança sözgüm kahim irdi. Koyuldu ança milkim camim irdi. Budurlar çünkü menzum olgu seydir. Budurlar çünkü menzum olgusidir. Kulak salganğa ma'lum olgusidir. Ki bu behr içre kim payan in ana yok. Kim bu behr içre kim payan ana yok. Yetişmek ga'rine payan ana yok. Yetişkan il nece. Yetişkan il necedir algan irmiş. Ni ali gedrudur durlar galnan ayırmış ya irmiş. چون خب این مقدار از صفحه کافیه. بریم صفحه 24 10 صفحه بریم جلوتر، چون این صفحه ها خیلی بلنده نمیشه یک صفحه رو تموم کرد. بریم از همین صفحه 20 بخونیم و بعد 10 بریم جلوتر. İşikac eşk و aşıklık serve din. İşikac eşk و aşıklık serudin tiya almayı gözüydü iki rudin. Bulup xagan ebin haldın ana agah. Bulup xagan anin haldın agah haldan hemin halinden. Tefekkür eyleban bal tartıp sağda ah. Ki niçin daim ol şad irmas irken. Hمیشه غمد آزاد ایرماس ایرکن. نه ایرکن آه و افغانیغه باعث. نه قایغو اشک غلطانیغه باعث. قایغو نگرانی قایغو، نه قایغو اشکی غلطانیغه باعث. حالا غلطان رو دیگه میدونیم چی است. خطا ملکیده هر نوعی غرایب. خطا ملکیده هر نوعی غرایب که mümkün bulmağay andak acayip. Semen birler bari ziba ve nazik. Hünerdürler be gayet çüstü çabuk. Müşebbedler sipehri bivefasın. Müşebbedler sipehri bivefasın. Uğurlap mühri kuk tabiden asan. Uğurlap mehri kukabiden kokab. Mehri kuk tabiden asan. Cu ilabil lü'ab جو ایلا باللعب هر نیرنگ سازی فلک هر لحظه بیب اون قتل بازی. فلک هر لحظه بیب اون قتل بازی. ایلیب این باید باشه. فلک هر لحظه یب یعنی ایلیب اون قتل بازی. قلب
tunini kılıp tunini yarduk günini garanğu kılıp این حالا تونینی میتونم بخونم ترنینی میتونم بخونم اینجا یه مقدار مشکل دارم قılıp tunini yarduk günini garanğu sevdin حالا من sevdim adet yandırdık attın سپسو یه مقدار اینجا دیگه به چی افتادم Kukartıp şölelik ottun spendan asıp oradan eder kamçı tari perle spendan bulardın dağı permekru fernerak حالا نقطه هم گذاشته زیرش نمیدونم حسابی حد غایت din fuzunrak etip her gün inin bezmi de hazır alar ilab fusun o mekri zahir kılıp şehrzade her qaygına nəğmək qayəsiğə qılıb şəhrizadə hər qayəsiğə nəğmək ehtimalən nəğmə باشه nəğmək bulub keyfiyyəti əlində təhqiq Şu hal buldi bulup pürdem tarablık bulup raf'ul acab iştin acablık ne şekli kim gitar işgali anın ne şekli kim gitar işgali anın garayip içre kalmaz hali anın bular pirle dağı Şah Cihangir Bular pirle dağı Şah Cihangir çu ilay almadı ol işkat pir ehtimalen. Bulup biçare küp kıldı teemmül yine pravuzgna bir avuzka iş kıldı tehayyül Yine bir özka ya özna yine bir özna iş kıldı tehayyül ki kılgay turt ali gasr bünyad ki kılgay hemen tört olacak dört ki kılgay tört ali gasr bünyad bulup her fasli bir gasr içre ferhad tozub ol gasr da işretge asbab düzmak منظم کردن ترتیب دادن تزب ol قصردا işretge asbab feragat birlanuş itgay mey nab yasab her qasrinin doğrinde bağı ki bulgay her gülandın şeb çerağı tapıp ol fasl rengin ehlini zing muvafık ila kaylar gasrini renk bahari gasrinin turkaç esasın alıp küllar cemalidin gıyasın büte gül çehre dik şeng ila kaylar ila kaylar yüzü dik
Ani gülrenk ayla kaylar. Yine qəsri ki tabistani olğay. Tenəümnün سر istani olğay. بریم صفحه 40. از هر 20 صفحه، از هر 10 صفحه 30 بریم. اگر چند صفحه از 30، چند سطر از 30 بخونیم ببینیم کی میشه. Görüp ol rengi zerlik işlerini, tarağ gülmek ka açıp tişlerini. Tarağ şune, gülmek, gülmek ka. Görüp ol rengi zerlik işlerini, tarağ gülmek ka açıp tişlerini. Tişler hem dندان. Tarağ gülse ençe səb'i misal. Gülse neçə səb'i misal. Belə o ləhzədir kim görsə ətfal. Qərəz kim məkru hilət birlə qari. Yana almaz sekitlik kuyi sari. Sekitlik eşi besyar oldu besyar. Sekitlik, حالا این سکیت چی هست نمیدونم بشه. Sekitlik eşi besyar oldu besyar. Qarılıq renci düşvar oldu düşvar. Qarı ما در معمولا ما ترک ها قاری به پیرزن ها میگیم. اگر دستمون خیلی تو استخر بمونیم، دست پامون حالت چروک پیدا بکنه، تو آب بمونیم، بهش میگیم قارده. اگر یه چیزی بخونیم که دهنمون کز بشه، جمع بشه، میگیم ağzım قارده. قارلق اینجا احتمالاً یا به معنی پیری باید باشه. قارلق رنجی دشوار oldu دشوار. Mana kim beyle düşvar iş tüşüptür. Mana kim beyle iş düşvar iş tüşüptür. İşim düşvarlığa yad şüptür. İşim düşvarlığa yatışıptır. Gerçi ömrüdün dur şükuh çağı. Gerçi ömrüdün dur şükuh çağı. Gayuşkuh kılır min şükrdağı. Gayuşkve kılır min şükür dağı. Ya şeker dağı. Şükür olacaktı. Daha nemidir şeker dağı başı. Ki hak kim andın oldu her hidayet. Ki hak kim andın oldu her hidayet. Mınka kıldı hidayet bi nihayet. اون که بالا خوندیم سکیت، اون یگیت هستش. حالا اینجا متوجه شدم یگیته. اگر برگردم بالا باید بخونم که غرض که مکر هیرت bir لگاری yana almaz yigitlik kuyi sari. Yigitlik eşi besyar oldu besyar. Qarılıq renci düşvar oldu düşvar. اینجا یگیت به معنی جوانی، قاری به معنی گوجه. این حال یگیت به معنی جوان مرد مبارز هم هست. Mana kim beyle düşvar iş tüşüptür. İşim düşvarlığa ya düşüptür. Egerçi ömrü dindir
şukuh çağı gayu şükve gılur min şükür dağı. Ki hak kim andın oldu her hidayet, mana kıldı hidayet bi nihayet. Yiğitlik andakim erzanı itti, hata و چن ilinin خانی etti. خطا و چین، خطا و چین دیگه این دوتا فکر میکنم خطا الان امروزه به فیلیپین و اونجاها گفته میشه فکر میکنم. میتونیم از گوگل بپرسیم که ببینیم خطا در گذشته نام کجاها بوده است؟ خطا در گذشته نام شهر خوتن بوده است که در حال حاضر در استان سینکیانج چین قرار دارد. این شهر در روزگی یکی از شهرهای مهم در مسیر راه ابریشم بوده است و مردمان آن اغلب از نژاد ترک‌تباران و اویغور هستند. پس خطا خوتن این از اونجاست. من فکر کردم که این خطا باید جزو فیلیپین باشه، اشتباه میکردم. حالا دوباره بررسی میکنم ببینم چی هستش. خطا و چین ایلینینگ خاگانی ایتی من ایتی میخونم ولی این ایتی نوشته، تشدید نذاشته، چون صدا نذاشته نمیدونم باید چه جوری بخونم. کاش اینها رو روش صدا هم میذاشتن چیزش میکردن، خیلی جالبتن. قارılık باز قارılık یعنی پیری. قارılık کوبیکا سالغاç خرامم. قارılık کوبیکا کراlık کوینا. اینجوری باید بخونیم. این که دوم چیز میخونه، اینم کوی میخونه. قارılık کوینا salgat خرامم. Pisini kılmış minin gaim megamım. Cahan şahit eğer bir ay kemdür. Goyaş çünküm tulu ilar ni gamdür. Goyaş çünkü tulu ilar ni gamdür. Çınar erbağıdan çınar erbağıdin kim kıldı saye, ne gam çün ni gam çün hakiki çün çıktı serv sidre paya. Ni gam çün çıktı serv sidre paya. Nebak erşeh nebak erşeh din hakka pay her biri. Nebak erpeşe ni pak erpeşe din hakkay her biri ya چوغتای هم چوغتای باید باشه. نباک ارپشه دین چوغتای هنر بیری یا من اینو هنر میخونم هنر بیری. چو بلغای اورنداغه بیری. اینجاشو خیلی متوجهش نشم. بریم صفحه 40. یه چند سطر از صفحه 40 بخونیم. اینجا گفته فرهادن دیو باد خرامlık دیو زاردی üstka skrip üstüne yani üstüna skrip ehrimen meşesi garmenga skrip ol vehşet zay belke soda afzay peşege girip
اهریمن منزلغه چی سürüp bitgani verstم Mazəndaran peşəsida div öldürkandik ol پیشه. حالا اینجا ظاهرا میره جنگ دیو. شفق دین kökünü andak tuti gani که buldu bir daki gandın nişani. Alar hem eyş o hin amade ilab şebistan itraq azm bade ilab. Tuzub bezmi felek püstani yen yekliğ açıp gülgün mi ejdergani nikliğ. Getür saqi meyo bul غمگساریم دیما kim غمگساریم یار غاریم که bulgay anda ejderganin renk که bulgay anda ejderganin renk saçay genç içmaki ka gılsam aheng. Tu sibti dehr artun مشک کافور. اینجا یه چیزی نوشته که نمیتونم سببیتی نمیشه بخوند، سببینی شاید باشه. چو سببینی دهر آراتون مشک کافور saçıldı ana min enfasinden nur. Tutup haligetün efriti matem Süleyman felek gürgüzdi xatem. Niye ferhad olup gargiğe çöst. Bilina herbtiğin bağlaban rost. Qılıb boyniğe qalqanini hamayel. Tuzati bezm üçün bari şemayel tutup ol div peyker üzre aram guyaban ehrimen dadi siğe kam. Yana xaqan çekip gerdünğe ahin. Felek din otgarıp Kürdistahin. Avuçlab ehrimen günçiden han. Velikin handin ol halet darıncan. بریم صفحه 50. یه چند بیتم از صفحه 50 این کتاب بخونیم. بازم این هم از چیز هستش، به ترکی uyghuri هست. Kira getür çare endişe kılmak. Kira getür çare endişe kılmak. Xirad resmini dabo pişe kırmak.
Təkəllüf eylə ban, bulmaq xirədmənd. Təkəllüf eylə ban, bulmaq xirədmənd. Ki bulğay şah günglî, şad xurسند. چو پیدا بولدی ایلارش یراغی. مبین شاید ببین نو اولدوم. این چی هست؟ ببین اولدوم بلا عشق داغی. بلا عشق داغی، شایدم بلا عشق داغی. مین داد منو اولدوم. مین دا اولدوم بلا عشق داغی. yok ارسا imdi بی طاقت لمق etsam. بی طاقتlık etsem, başımni alsan bir sari ketsam. این سه نقطه ها منو خیلی گیج میکنه. حالا خیلی میتونم این کتاب لهجه ترکی جغتای رو بخونم. این نقطه های سگانه هم کار من رو خیلی باشمنی آلپان آلسان احتمالا باشه، این باید نبخونید. باشمنی آلسان هر ساری کسام mügerrerdir ki şah کشورآرا. زمانه kılmayın sabr-ı mudara. Kılır 100.000 çirik teayyün ki filhal. Kılır 100.000 çirik teayyün ki filhal. Mini istab tapar da kılmay ehmal. Mini istab tapar da yani ister tapar da kılmay ehmal. Alar Çin mülkü da her yan çabalar. Alar Çin mülkü da her yan çabalar. 2-3 gündin utgar may tapalar. 2-3 gündin utkar may tapalar. Eğer rezm eyleyasam gör kaç sipehni. Eğer rezm eylasam gör kaç sipehni. Gırak qətl eylemək küp bi günəhni. Çıkay ferza uru şaq تیغ پولاد. çıkay ferza uru şaq تیر پولاد. yok ilka üzüma ilay bu بیداد. nete il bu تیغیه تیغورسا بلغای. nete il bu. حالا اینجا من چی بخونم؟ نه اینیغه ایغیه تیغ ursa bulgay. Yazık siz neçəni oltursa bulgay. Hem axır zərbidin qul bulsa nakar. Tutulmaqlıq cirak ol ləhzə naçar. Mana çen ehli manka ama mana manka çin ehlini kılmış mamanlık ki bunu olmağımın bariğe kanlık. بریم صفحه 60. مشقت دین
Yigitni ilgaridir. Çıgazılmış 2-3 gari bir yer. Gari yer. Bu yengilik hünerle ömrü Nuh tapsak. Boyunluk, حالا من هنر میخونم، هنرle ömrü Nuh tapsak, bedende koprak anden ruh tapsak. Çu mehnetnin haddu payani yoktur. Çu mehnetnin haddu payani yoktur. Tukanma kilk, bu iş imkanı yoktur. Sanma اینجا باید بخونید. Tukanma kilik, bu iş imkanı yoktur. Gehi feryad و افغانی çıkar haz یا هنر. گهی فریاد افغانی çıkar her ya çıkar hüner. Ki iş kılmak için cani çıkar per. İnem çıkar paz بخونیم. چی بخونیم؟ paz haz. Ki iş kılmak için cani çıkar pez. İmas bu tişe urmak işka dur khurd. Geçe gündüz gagar püz ahen sert. Khurd bu da sert. Geçe gündüz gagar püz aheni sert. Neçe kim zahir etsak üzrü me'gul, alar elinde irmas üzrü mekbul. İrmas yani نمیرسه یا قبول نمیشه. olmaz. مثل olmaz. olmaz üzrü mekbul. اینجوری. Bu irdi halimiz kim taptı tevil. Bu irdi halimiz kim taptı tevil. Bu hem icmal birle yok ki tefsil. Çu keyfiyet ni malum iddi ferhad. Alar haliğe güngli buldi naşad. Didi bu nece zulmü sitem keş. Didi bu nece zulmü sitem keş. Felek bidadidin bulgan elemkeş. Çeviranlıklar yeda yüz hileldür. Hilal vurur. İhtimale vur. Kevranlıkları da yüz hilal vur. Eğer kılsam medet vakı mahal dur. Hüner ni esraban nitkum dur ahir. Hüner ni esraban nitkum dur ahir. Alıp tufrağa getküm dur ahir. Teymurçidin tilabdüm pirleküre birle göre bilika bağladı termin tenure. Dem o çemen der o çemen kürge çün mühkem etti. Revan tüktü kümür dağı dem etti. Revan tüktü kömür dağı dem etti.
kömürni kıldı çün ahger nikim bar, tilap mitin o tişes her nikim bar. Salıp ahger ara barın kızıntı. Nece afzar kıldı çün eritti, her on pişini bir metin kılıp rast. Her on pişini bir metin kılıp rast. Niye hem ançini bir tişeyi çast. Neçe kurze neçe senbade ilab, kemer gazmak işin amade ilab. Nehani barçağa andak su perdi, çıkar garındın nehan özganmış irdi. خب بریم صفحه بعد. میبینیم به هر حال میبینیم که این کتاب، این لهجه خیلی هم سخت نیست، فقط باید وقت گذاشت. یعنی من الان با این که مثلا این باش احتمالا این سومین روزه در عمرم که این لهجه رو دارم مطالعه میکنم. دیروز بود، امروز بود و فکر کنم 1-2 ماه پیش بود که یک کتاب در این همین از سلطان حسین بایگرا رو مطالعه میکردیم. همین ستا بذارید مثلا روی هم رفته 5 ساعت 6 ساعت. من الان یواش یواش میفهمم. حالا اگه برم یه آدمی که این رو بلده در نزدش 1 هفته مطالعه بکنم یک کتاب رو، به نظرم میتونیم خیلی خوب پیش بریم. این صفحه 70. çatip ta üzre ilab اشکباران، çekip on ile kim ابر بهاران. چو اولدی چون اول گلدی bulut dik ta uzak. حالا اینجا یه چیزی بالا نمیشه uzayıl. Arıgdın su yetişti ila kim seyl. Uzahil arıgdın su yetişti ila kim seyl. Lebaleb ol su din çün hoz toldi. Lebaleb ol su din çün hoz toldi. Arıqlar dağı malamal buldu. Arıqlar dağı malamal buldu. Bulub su qəsr ətrafiqə dair, töküldü dəşt üzrə bulmağa sayir. Bulmağa sayir. O olacaqdır. Arıqfə qoydular Nəhrül Həyat ism. Arıqqa qoydular Nəhrül Həyat ism. Fələkvəş Hovzğə Bəhrün Nəcat ism. Getür saqi təğari Bəhr timsal. Qədəh keştisin ol mi Bəhrğə sal. Qədəh keştisin ol می بحر سال. اینجا باید می نخونیم، می بخونیم. قدح کشتیسین، خیلی زیبا. قدح کشتیسین اول می بحر سال. عرق içmek irir canım hayati. Arık içmek erir canım hayati. Tukatmak behri mey ömrüdem necati. Tukatmak behri mey ömrüm necati. Guzarış
سویدن بو حوض خارا. گزارش سویدن بو حوض خارا. Boyunluqluq moc qıldı aşkara. Boyunluq moc qıldı, böyüklük yani böyüklük moc qıldı aşkara. Ki ol su havz aralıqcaq ağac. Ki ol su havz aralıqac təməvvüc ulusqa neçə vaxt oldu təfərrüc. Mühin banu ilə şirin qəmkeş. Mühin banu ilə şirin qəmkeş. Bulub ol müşkil iş itmamiden hoş. Buyurdilar ki tapdı qəsr ziba. Buyurdilar ki tapdı qəsr ziba. Ayağın başqa yekrü fərş diba. Başqa yekrü fərş ziba. این yetküş ki bir şey nemidirəm. Neşat و عیش olup imkanidin artık. Surur و şadmanlıq anden artık. Velik ol ay üzarın ahtabi. Nəzərdə qılmış irdi mahtabi. Bəsi diltəng idi bidil qəmidin. Bulub diltəng لبن حاصل غمیدن. مهین بانوغه بس مشکلش اردی. که محوشنین خیالی bilmiş idi. Bilmiş irdi. Veli tapmaz idi bu işnaçare. İşine yani. Bu işka çare. که yandı eşkıya bulursunun خاره. که yandı eşkıya bulur o sanki خاره. Çü gördü iti bidil tibeliktin peri پیکر dağı baro ilikdin. دیدی محوشگه کی جانم غپیوند. حالا دیگه کاملا با کلمات دیگه عادت میکنم یواش یواش. دیدی محوشگه کی جانم غپیوند. هزین جانم جمالینگ پرله خورسند. Bu şeydavaş yigit kim çekti güp renc. Kümüzdi desti anka bar eridi yüz genç. Nece kübbülse istignası anın. Yok irsa genç din pervası anın. Veli bizdin dağı خوشتور mürvet هم شاید باشه. ولی bizdin dağı خوشتور mürvet ki bir sak sözüyle güglina kuvvet, mürvet kuvvet. Ana teklifi kılsak mihmanlık. İkimiz zahir etsak mizbanlık. Anı istarka il kılsak revane. Anı istersena yani sen istersen, anı istersen ka il kılsak revane. İl bir eli göndersek revan ilesek. Tuz atsak
bizim ka خردانه، خروانه هم میتونه باشه. توز atsak bizim ka خردانه، خروانه. اگر اینجا میتونیم بزنیم توز atsak bizim کاه، بزمکاه میتونه باشه. توز atsak بزمکاه خسروانه. حالا شد درست شد. توز atsak بزمگاهی خسروانه، yasasak sendeli derze megamın. Yasasak sendeli sendeli üzre, yasasak sendeli üzre megamın, kılıp dilculuk etsak ehtiramın. Bunlar pirle gerani eylesak ram, reayet eylesak nikim erür kam. Diğer gılganığa, değer gılganığa bulmaz meyli zahir, kılır ni kılmış olgay bir آخر. من این کلمه که نوشته میشه مثل هنر نوشته میشه، 3 نقطه در بالاست، 1 نقطه بالا هست، مثل ه هم نیست، خیلی چیز نیست. پرپر بخونم، پس بخونم، چی بخونم؟ آخر. بریم صفحه 80 ببینیم که در اونجا چند سطرم از اونجا بخونیم. دلم نمیخواد از کتاب، راستشو بخواید دلم نمیخواد اصلا قطعش بکنم، این حیفه. کهستان اهلی، شایدم کوهستان اولا. کهستان اهلی küp اتگای فلاخن. فلاخن سپاه، سپنگ سپا، حالا یادم رفت. سپه فلاخن. کهستان اهلی küp اتگای فلاخن، جنون اهلی küp اتگای yave susfen. Yılan nitkay ürüp niş ejdehani. Yılan nitkay ürüp niş ejdehani, it urmak pirle yanmaz karvani. Ne çünkü mecnun süzin akıl iştikay. Cunun oti bile künglis iretkay. Künglis, köklün ihtimalen başı, könglün yani. Cunun oti bile könglün iretkay. İşitkan nükteni künglün ka alma. Eşitkan nükteni, eşittiğin nükteni köklün ka alma, göklüne alma. Eşitsan cüz eşitmazlık ka salma. Eşitsan cüz eşitmazlık ka salma. Eğer çizi رو شنیدی eşitmemezlik sanma. Bu oلی kim yine pür nokta pür dar perdaz. Bu oلی kim yine pür nokta perdaz barı bu نوساری barı بانو ساری پند اتسا آغاز کلامی اچره بلغای لطف و تهدید نچوک kim hem bulgay ümid. Şek irmaz kim ayan ilab mudara. Zabunluk ila kaylar aşkara. Zabunluk ila kaylar
ایلا kaylar aşkara. Bu iş bulmaqlıq oli çarə pırla. ستیزه قلصا bulmaz خاره پرلا. نمیدونم اینو من نمیتونم به پرلا چی میشه اینجا. پ داره یعنی 3 نقطه داره. سرلا هم میتونه باشه اگر نقطه رو در نظر نگیریم. میتونه هرلا هم نمیدونم. پرلا به نظرم حالا پرلا به معنی پریدن میتونه باشه ولی حالا که بو گرغان ایرور محکم بغایت ذخیره آندا داغی بی نهایت. ذخیره آندا داغی بی نهایت. senin dik شه که خورشید جهانسın قایو خورشید جمشیدر زمانسın. خیلی جاها اون نقطه معنی نداره اون 3 نقطه ولی بعضی جا هم داره. اینجا مثلا زمانسın دیگه اون 3 نقطه رو گذاشته ولی نخونده نمیشه. میشه فهمیدیم. Qaçan olyan tılarsın rezm salmak. Kira getür rezmi salgan kün odak almak. Buniklik fat eğer خود دست birmaz anı 100 yılda almak mümkün irmaz. Tu bulmaz rezmiyle almak mügerrer. Mekr tedbir ile bulgay müyesser. İmaz tedbir hala mündin urga. Çıkay bir پیرایش نکشینی سوسکا. بریم صفحه بعد. یه مقدار تو گل افتادیم. صفحه 90. احمردین nişane görgözdür irdi. Kör gözdür irdi ve mundak tunini şem idik gudaz pile seherge bitgür kani ve çerx diktek ve taz pile gündüz kakiltur kani. Cehanini dud ahi tire kılgan. Cehanini dud ahi tire kılgan. Dud همین tüsti. Dud ahi دود آه. جهانینی دود آهی تیره قلغان. مرادی sübhi غ oltun yayılgan. Yapılgan هم میتونه باشه. yapılgan. فلک بحریغه بلغان اشکی همدست امیدی گسرین اول سیل ایلاکان پست taş taş atmanda بلاکور کاج آنی اور. حالا اینجا دیگه کاملا افتاد. taş atmanda بلاکور کاج آنی اور. این اور با این نوشته. قلب ol taş مقصودی gözün kör. این هم کر میشه. taş atmanda بلا کر کاج آنی اور. کاج اینجا به معنی قاچmak فکر میکنم باشه. قاچ آنی اور. قلب ol taş مقصودی gözün kör
بلای هجر شام دردناکی، بلای هجر شام دردناکی، bu bütünda yas zehrinin helaki. Yıkan cani felek din tîğ بیداد. Yıkan cani felek din tîğ بیداد. Bila aflaki furget taği ferhad. Çu andak hicri bi payan ghe kaldı. Ne hicrandır debi deyi dermanğa kaldı. بریم صفحه 100 هم یه مقدار از صفحه 100 بخونیم. کشیکا هر نکیم کلکای گزادن. دوایی نخشیراق یکتر رزادن. دوایی نخشیراق دوایی یخشیراق yoktur rızadın. Bülür misin bülür min kim ni gelmiş keşverinğe. Bülür min kim ni gelmiş keşverinğe. Ni bir keşver ki خیلی çakerinğe. Dili ol kim irür خیلی سپاهین. müti o bende bil kim hak rahin. Olar dinger pri her tutsana. Olar dinger biri tutsan mini hem. Biri hem yok ki tutsan barçadın kem. Eğer insafını tartıp İrağa teammül eylesan bu macerağa. Mana tikan bit manka tikan bit küp bu azi barı birle bula alur muvazi. Desan ki mehnet gesin irdin sezavar. Desan ki mehnet gesin irdin sezavar. Alarga zulmü kıldı çarkı devvar. Fedabarlığa can natavanim. Ne kılsan ki hem türü bir tür haste canım. Ne kılsan ki hem türü bir tür haste canım. Ger irmas münse birle hem kifayet. Ger irmas münse birle hem kifayet. Minin bu boynumğa yüklersin hıyanet. Benim boynuma yüklersin hıyanet. Yolunda bar isam tufrağıdın kim? Veliken çıkmadım tufrağdın hem. Toprak فکر میکنم اینجا معنی میده. یولوندا ابر ایسام اگر در راه تو بودم toprakdın kim? خاک بودم. ولیکن çıkmadım toprakdın hem. ولیکن از خاک بودن خارج نشدم. یه چنین چیزی دارم درک میکنم. من ka hem bar idi irkin
دیاری دیارم خیلی ایتره اقتداری atam şayet ki xagan irdi erçin nete iklim uzaxan irdi erçin yetip irdi iken başimğe taci ayağım istedi ahım taxt acı ayağım istedi ahım taxt acı خطاب و چین aravun 2000 şehri خطاب و çin aradan 2000 şehir tapar irdi ikiken hükmüm bile behar şehir behr şehir behar منکا لایق سپاه و خیل و جاهم طریق سلطنت دادستگاهم yetip çok eşk خیلی türk tazi حقیقی eşk yok eşki mecazi بلا خیلی ara بیچاره bulmak diyar و mülk din avare bulmak tuman ming adami gerbende gerxeyl tuman ming adami gerbende gerxeyl töküp bu sük ara aşki ila ketem ila ketm ala kim seyl töküp بوسوگ ara اشک ایلاکم سیل بریم صفحه 110 هم یه مقدار تلاش بکنیم ببینیم چی میشه یتیشگاچ فهمیدید اول نوع حالات که اوت نی شر ایلاباری مقالات اینجا اوگونی اینجا اوتی که اوتی شر ایلاباری مقالات اوزین bir taş derzi içre salıp üzün purtaş derzi içre salıp haber her encümenğe taze salıp cu deyir bu suzeni her efkar yığlab چودیر بو سوزنی هر افکار یغلاب ایشید کاچ خلق بارچزار یغلاب ایشید کاچ خلق بارچزار یغلاب چو بو موهش خبر هر ساری بیتی نی خسرو بلکه شیرین هم ایشیدتی مقالاتın qılıb xusrov təəqqül təfəkkür birləşib ilab təəmmül neçə gün qayğudin göklüsü qılmay neçə tün vəhmidin uygusi qılmay əgərçi bu umid ilab ani şad که شیرین دور آنن چون باردی فرهاد ولی بو هم دین هر لحظه غمجین که نیتکای کنکا چرخ ایلا ساکن نیتکای اینجا فکر نجه که نیتکای کنکا چرخ ایلا ساکن گلب چون جهل غالب نفس طالب گلب چون جهل غالب نفس طالب
بلوب النفس جویای مطالب منی بالمای که tutgan zehirlik cam منی بالمای که tutgan zehirlik cam qılır hem zehr aşamin سرانجام فتیله dağ o çün ot salsa bir dem فتیله dağ üçün ot salsa bir dem اگر چی گوید و رو کویدورو لیکن گویار هم کو یار هم اگرچه کویدور و لیکن کویار هم yılandın kimka zahmi bulsa hadis همول زخم ok bulur قتلغه باعث. بریم صفحه آخر کتاب ببینیم که در آخر کتاب چه خبر هست. اینجا رو بخونیم و تمام. تاریخ زده، خیلی خوبه. اینجا خود کتاب برای این تاریخ زده. Şu tarihi bilen anlay dedim toz. Şu tarihi bilen anklay dedim toz 800. احتمالاً از بالا تاریخ رو داره میگه. بذارید برگردم بالا ببینم. به حمدالله که بغم داستانی فراغ اهلیقه ماتم داستانی توکا تمامی نامه عمرو منی ایام وصال ایامی ینکلغ تابدی اتمام. خب اینجا داستان از اینجا تاریخ رو اینجا میزنه. چو تاریخی bilen anklay dedim tuz 880 irdi dağı 9 889 اینجا 880 irdi dağı 9 889 Nevayi sıratıp söz bustanın rəqəm zəd qıldı çün her dastanın su kalmadı dastan din nükte baki tutup sağar tula bir türfe saki لبالب جون yetip ol cam پیوست دمادم söz demakta ol bulup mest. ولی bu dastan gılğunca mestur küp etip söz be gayet buldu mahmur getür sagi ana bir düstükani که tutgay dostlar dost ani mana tutkul ki söz ni küteh etim tinay bir lehze çün menzilge yettim tükendi Ferhad و şirin kitabı به اون الله تعالی حسن توفیقه. تاریخ 930'da کتاب رو به اون الله تعالی و حسن توفیقه
tarix 930'da کتاب رو در تاریخ 930 930'da تمام کرده. ولی احتمالاً حالا اینجا یه تاریخ دیگه هستش دیگه، تاریخ 889 تاریخ 930 بین اون اول و این دوم تاریخ 30 سال فاصله هست. این نشون میده که چه چیز رو نشون میده؟ هر دوتا به یک قلم نوشته شده، با چند بیت فاصله دو تا تاریخ آورده. من یه چنین احتمالی میدم برای این وضعیت که این داستان رو در اون سال نوشته، چرک نویس کرده، بعد 30 سال طول کشیده تا این کتاب رو برای تقدیم به شاه آماده بکنن. یعنی خیلی جالبه راستشو بخواید. حالا خیلی طولانی شده این بحث امروز، یعنی این کتاب به خصوص 1 ساعت و 30 دقیقه، ولی راستشو بخواید من الان به این لهجه زبان ترکی خیلی علاقه پیدا کردم. من امیدوارم بتونم از این دوستم جناب عزیز عرب بتونم یه وقتی بگیرم یه چند تا منبع بهم معرفی بکنه یا خودش کمکم بکنه این بعضی از کلمات رو که تلفظش خوب نمیدونم، بخصوص با این که ها که مثل نون باید خوندم و بلد نیستم، اینها رو ازش یاد بگیرم. فکر میکنم که یکی از بهترین لهجه های زبان ترکی رو باهاش دارم آشنا میشم. خیلی لذت میده، از نظر روانی خیلی راحت میشم. کتاب قبلی رو خوندم، اگر الان امروز رو حساب بکنیم حدود 4 ساعت شاید 5 ساعتی که من روی این دو تا کتابی که امروز خوندم در 2 برنامه، الان 2 برنامه شد، خوندم، تمرکز کردم. واقعا دلم نمیخواد، صبحانه نخوردم، نهار نخوردم، باید برم بخورم. یه مقدار الان گشنگی به هم دست داده، ولی واقعیت اینه که از خوندن این کتاب ها این خطا سیر نمیشم. خیلی زیبا نوشته شده. هر چقدر بیشتر میخونم بیشتر فکر میکنم که ترکیه دیگه، حتی لهجه‌ش هم دیگه به نظرم نمیاد لهجه‌اش. میگم اوکی این طبیعیه، مثلا تو روستای ما، اطراف روستای ما، فکر بکنیم ما مرکز هستیم، اطراف روستای ما یه 5 6 تا 7 تا 8 تا روستا هستش، هیچ کدوم لهجه‌اش با اون یکی یکسان نیست، هیچ کدوم. حتی کلماتی هم که به کار میبرن، مثلا ما به زنبور میگیم آره، اونها میگن میلچه بیلچه، یه چیزی من الان ذهنم نیست، میپرسم یادم میاد این رو، بیچه میچه یه چیزی یادم نیست، ولی خیلی متفاوته ولی زیباست. شما نگاه کنید سرزمین ترک ها رو ببینید که از چین، از وسطهای چین تا دل اروپا گسترده شده، از شمال تا سیبری، از جنوب تا هندوستان، یعنی دریای عمان، این منطقه، این همه، و اینجا صدها هزار لهجه های ریز و درشت. به عنوان شما اینجا رو یک گلستان فرض بکنید با میلیون ها گل ریز و درشت، ولی همه اینها پایشون ترکیه، سرزمینش ترکیه. و این ترک ها اینقدر تنوع زبانی منطقه‌ای خیلی زیباست، خیلی زیباست. من نمیدونم چرا دولت‌ها تلاش میکنن که، من مخالفم. من در آذربایجان آینده معتقدم و در جهان توش معتقدم باید هر کسی بتونه منطقه زبان و لهجه منطقه خودشو به طور رسمی بنویسه و منتشر بکنه، به عنوان که این تمدنی که ما ترک‌ها در حتی یه روستا یه تمدن داره. آقا
این رو نباید از بین برد، باید این رو حفظ کرد و باید این رو به دیگر ملت‌ها شناسون، به دیگر همسایه‌های ترک شناسون و گفت که من اینجوری دارم میگم، اینجوری تلفظ میکنم. این خیلی خیلی زیباست. ما رو با تنوع فرهنگی، تمدنی، فکری و زبانی که مهمترین دستاورد تمدن انسان هستش، اصلا مهمترین دستاورد انسان که انسان رو از بقیه موجودات فعلا برای ما جدا میکنه همین زبان و تنوع زبانیه. و هر روستایی، هر آبادی، هر دهی، هر شهری، هر ایلی، هر چیزی برای خودش یک تمدنی داشتی که بر اساس اون لهجهش عوض شده، یه مقداری کلمات رو عوض، در مخاطبه، در تعامل با فرهنگ‌های دیگر کلمات